Zakon u Missouriju, ako vas neko ozlijedi u auto udesu, a vi nemate auto osiguranje. Zdravo, Nedim Ramić ovdje, vaš i naš advokat za auto udese u St. Louis, Missouri. Ako upravljate motornim vozilom u saveznoj državi Missouri, po zakonu morate da imate auto osiguranje na svom vozilu. Ako to nemate, sada su veće posljedice za vozača koji nisu osigurani nego ikada prije. U osnovi, ako vozite u Missouriju bez auto osiguranja, posljedice su da ste ograničeni šta možete naplatiti ako ste ozlijeđeni krivicom drugog vozača. Missouri je sada jedna od država ovdje u Americi koja je uvela zakon da ako ne platiš, ne možeš igrati ovu igru. To znači da ako ste povrijeđeni u nesreći bilo gdje u državi Missouri i nemate auto osiguranje, možda ćete biti ograničeni na to da se u potpunosti oporavite zbog svojih ozljeda, čak i ako je drugi vozač kriv 100%. Ovaj zakon kaže da neosigurani automobilista ne može povratiti bilo kakvu neekonomsku štetu koja nastaje usled saobraćajne nesreće. To znači da ako nemate svoje auto osiguranje, nemate pravo na bilo kakvu naknadu novca za pretrpjeli bol ili strah svojih ozljeda. Jedino što ćete vjerovatno oporaviti su troškovi vaših medicinskih računa i materijalna šteta na vozilu. Zakon to dodatno produžava i ograničava oporavak čak i ako nemate svoj automobil, a neosigurano vozilo pozajmite od prijatelja, možda čak ne znate da je automobil koji pozajmljujete nije osiguran i ako vas udari drugi vozač koji je i dalje 100% kriv, i dalje vam ostaje zabranjeno da dobijete naknadu za svoje povrede. Ima tu nekoliko izuzetaka od ovog zakona, kao i svaki zakon, kao na primjer ako vas je udario vozač pod uticajem droge ili alkohola. Ako imate bilo kakvih pitanja ili su vam potrebne dodatne informacije, nazovite nas na 314 352 6800. Hvala i prijatno.